سلاف ریز بینرین هجاجاره کردن بخیرات نوادکم د برنامه نو جهفترنگ هیوی دکم گو تندرستیا و توا باش به اجاره کردنی امی هرن گره که دنابخ چه چاند و هنرا جوان و رنگین ده برنامه خواه جکوبای دست بکن گو جمارک جکچین کوبی و ده روجبون آوان یا 15 سالی ده وینین تایبت دکشینن به ماسک یا جبو پارستنا کورونا و بلا دکن و او بوی وک شاهیه که لویده کابف دور بری خوب دینه به چاوا ویروسا کورونا جیانا ما گوهرد لی هنرجی هینا بردوام تبه. لە وڵاتی کوبای ئەمریکای لاتین وێنەگرتنی بۆنەکانیش بە ماسکەوەیە. تۆریا تەمەنی بۆ بە 15 ساڵ گرتنی چەند وێنەیەک بۆ یادی ڕۆژی لەدایک بوون. لە وڵاتێکدا بەکارهێنانی ماسک لە شوێنە گشتەکاندا ئیجباریە. بەکارهێنانی ماسک گرنگە و بووە بە بەشێک لە ژیان. دەبێتە مێژوش. کچەکەم بۆ منداڵەکانی دەگەڕێتەوە لە یادی 15 ساڵی تەمەنیدا بەو شێوەیە یادی کردووەتەوە. ماسک پۆشین کارێکی گرنگە بۆ سڵامەتی. لە هاڤانای پایتەختی کوبا دیمەنەکان سەرنج ڕاکێشن چاوی کامێراش پڕ دەکات لە وێنەی سروشتی جوان. ڕۆژێکی جیاوازیشە بۆ ئەم کیژۆڵە 15 ساڵانەیە. خۆم دیزایانی جلوبەرگەکەمم کرد بۆ ڕۆژی یادی لەدایک بوونم. پۆشینی ماسک ئاماژەیەکە بۆ قۆناغێکی تایبەتی ژیانم. ئەویش بوونی ئەو ڤایرۆسەیە. ماسکێکیش بژاردە دەکەم کە لەگەڵ پۆشاکەکەم بگونجێت. فۆتۆگرافەرەکانیش لەگەڵ بارودۆخی نوێدا خۆیان گونجاندووە. لە ڕووی هونەریشەوە ئەم ستایلەشیان بەدڵە. دەربارەی کچەگەنجەکان و وێنەکانیان ئەوان ڕەنگی جلوبەرگەکانیان گونجاندووە. لە چاوی کامێرەکەی منیشەوە تێکەڵەیەکی زۆر جوانە. بۆ منیش دیمەنێکی سەرنجڕاکێش بوو. ئەم خانمە وێنەی ڕۆژی هاوسەرگیری دەگرێت. ئەو ڕۆژەی خانمان دەربەستی ئەوان بە جوانترین شێوە دەرکەون. ئیستا کاتی ئەوەیە ئاگاداری خۆت بیت. وێنەگرتن بە دەمامکەوە. لە کۆتاییدا خۆت دەپارێزیت. وێنەکەش دڵنیام جوان دەردەچێت. لەگەڵ یاسا و ڕێساکانی کۆرۆناڤایرۆس بازاری بەرەودرونیش گەرمە. بەهۆی ئەو دۆخەوە ئەرکی هێنانی قماشیشان لە کۆڵ بۆتەوە. ئەمە کارێکی باشە لەبەر ئەوەی من ناتوانم بچم لە بازار قماش پەیدا بکەم. بەو پارچانەی کە لە بەردەستمدایە داهێنانی تازەی تیا دەکەم و ڕەنگی ماسکەکانیش دەگونجێنم لەگەڵ ئەو پۆشاکانەی کە لەبەری دەکەن. بەسەرهاتەکانی کۆڤید-19 دەبێتە بەشێکی یادەوەری مرۆڤەکان. ئیدی هەر یەکە و بە جۆرێک. بینەرین هێژاوە کوندزانن هەر بەرنامەک ئەم میوانێکی تایبەت دێنن ناو بەرنامە خۆ vê carê mêvanê me nivîskar Newaf Mîroyê gol Almanya dimîne ji xelkê Bakurê Kurdistanê ye û ew nivîskarê romanê ye. Lêbelê xebatek wî taybet ya din heye çîrokê zaroka dinivîsîne û bela dike. Mexwest em roniyê bînin ser wî beşîhan ji jiyana wî ka çawa hunera zaroka yan berhemên zaroka nivîsana zaroka li pêş diçe û çi pêwîst e ji bo got em ji zarokê Kurdar re çîrokên baş pêşkêş bikin. نویسکار نواف میرو تبخیراتی برنامه هفترنگ گلک سپاس بو بشداری بوناته د ناوی برنامه ده و از دستخوشی دم کارو خبات ته د علی نویساندنی ده تایبتی جی چیروکن زاروکا ام تخوازه هنکی جی رونی بینن سر خبات ته تایبتی جی ین زاروکا سلاو ریز بسلاو زاروکی جوی دری حتانی به واشنگتن برکم مثلا بيجم برهم زاروکانه وسلاف حبت رنگی جیانه و اجرا حتانی بواشنگتن سرچابه گلک سپاس از دخوازم پیشینک اف پرتوکن دستی مده هنکی بدم پیشا کامری اف پرتوکن گوته نویسانده بون و تجمر شانده بون دستی مکتن اف پرتوکانا زاروکانه نویسانده بون نویساندن آتیه در هنری یک باجی جرهاتی کرن خوازم هنکی بحثا وی تجربات بکم تو کسکی رومان نویس تناس کرن لی تبری خدای آزاروکا جی چه چیروکا وان کتابا پرتوکان بون و چا بو تجربات جبو نویساندنا چیروکی زاروکا یار گرینگ از بقای وک جبو من وک نواف وک پی دی وی کی هاتبو و تشیک هبو بلکی بمره چه او بو بلکه داخوازم بو گم دخواست از تشنج بو زاروکا با آفرینم جبو زاروکا با آفرین بلکو ام آلمانیا الاوروبا دیجین ولات اوروبی
gelekî ev çanda edebiyata zaroka gelekî pêşketî hema tu her kişane nexweşxanî û ba doktora û tê bibîne tiştekî êgusa yani dîmen û çîrokê zaroka ew in yani berdestin û xêzkirîn û dê û bav ji wan re dixwînin va çandahanê li nava civaka me de mixabin heta niha nine bergê tenê ji êvara dema wan gelekî kêm hebe wisa bikin û wisa wek karakter jî xêzkandin xêzandina vî dîmenê hanê bi xwe jî ew bi xwe hunerekî dine cudayî nava civaka me de ew tiştekî hanê gelekî kêm wisa dîmena bi zaroka re şanî wan bide lê ew jî hat ew kirin bi saya alîkariya sponsorê me Weqfa Êzdiya di vê derê li Almanya û bi helbet bi qedekî gelekî mezin ji bona va çîrokê hanê li werin ew kirin wêşanxana morî zarok li vê derê dan û bi va çîrokê hanê wisa bi rengekî hanê profesyonel derken ber bi çava bi rengekî dinî nûjen jî heta meriv kar bibêje bi derken ber çavê însana yani tiştekî cudayî Belê ez xwe dilşam yani tiştekî wisa karim ew bikin êvîdarim va bi veta bidome Belê ez dixwazim werim ser ferqa di nav cudayiya di nav nivîsandina romanê yan jî çîroka û çîrokên zaroka bi xwe yani ew di jiyanên yan di şêwazên gelekî cuda ne me kêm kêm nimûne dîtine di nav wêjeya cîhanê de jî got roman nivîsek were çîrokên zaroka binivîsîne çi pêwîst e ji bo em wêjeyekê çê bikin taybetmendiya wê got bi zaroka girêdayî be bi temenê wan û bi jiyana wan û bi xewnên wan ji bo zimanê Kurdî got gelekî kêm em ew nimûna dibînin. Pêdiviyekê gelekî girîngî tu zanî ew însan dibêje beriya her tiştekî divê însana hînî hezkirinê bike, hînî erdemê bike, hînî dilovaniyê bike. İnsan gava ew zarokek hînî dilovaniyê bû tu zanî bi kulîlkekê bigire gi avekê bide gi wa kulîlka şîn bibe gi heywanekê bigire hebkek êm bide av bide gi jê hez bike şûna wî bikuje bêhile bijî û viya dêlik wisa dêlik hezkirina a însana a zaroka û ji tiştê êxîrî xwe re mezin bibe xurt bibe viya divê giringiyekê gelekî ew civakekî herî civakê pêşketî de va xalê hanê divê werin ew kirin divê werin nû bi werin hûnan ne tenê wekî çîrokê me êberê yani bi werin ew kirin werin çîrokê me berê weke me beriyan ha ji got ewsa gelek cin û pêrî û tiştê wisa tê de cuda bû yani gelek tiştê xeyalî tê de bû me besa me divirate hey gelek tişeyî tu rast rast zarok bigire pêv girê bide gaveka wisa pêv hat girêdan tiştekî dinê ew dibike ew xeyalî wî îro timam dike ne tenê di xeyala dimîne di jiyanê de jî dimîne. Belê ez dawiyê gelek spasiya te dikim birêz Newaf Mîro tu mere bû ji Almanya û serkeftî be ji bo ev xebatên te dike hêvîdarim got em berhemên te dinê bibînin projê tê de di derbarê zaroka de û zarokê me jî sûdakê ji berhemê te bigirin her şad be. Spas, silav rêz, sihet xweş bijî. Spas. Binelên heja li Qamişlo tevî got şer û rojên zehmet bi ser vî bajarî de hatî lê belê jiyan lê berdewam e niha jî li wê de pêşengeha pirtûkan ya çaremîn li wê de vebûyê û gehjmarek mezin ji pirtûkên Kurdî beşdarî vê pêşengehê bûne rastî ew tiştekî gelekî balkêş e û ya aliyê dinê jî got nerxên pirtûkan gelekî hatibûn xwarê ji bo got xwendin di nav xelkê de bela bibe gelek nivîskar gelek pirtûk berhemên baş di vê pêşengehê de hebûn Zana Umer peyamberê me serdana wê kir û ji me ev raport hazir kirî ka bevdûr binerin bêçawa bû. Rûperên pirtûkê dixulipîne temaşe dike û nakire. Di bîstê tîrmehê de li bajarê Qamişloyê çaremî pêşingeha pirtûkan a Herekol hate vekirin û hîn pêşingeh li dare. Lê buhabûna pirtûkan îsal dibe sedema got kirîna wan sînordar be. Îsal li gorî komîteya amedekar got hejmareke mezin ji pirtûkan û cûrbicûr hene bêtirî 120,000 lib û nêzî 11,000 navnîşan di pêşingeha Qamişloyê de tên nîşandan.
لێژبەر کەتنا نرخی لەیرا سووری لە هەمبەری دۆلاری ئەمریکی دەبێ سەدەما گۆ نرخێ پرتوکان زیدەتری کارینا خوینەران یا کەرینێ بێ 100 کوپۆنی بەلاو دکن هەر کوپۆن حەقێ و 15000 داکو هەنێک خوێندەکار ئێگو نکاربن پرتوکا بکردن کاربن بگەژن پرتوکا یان ڕۆژێ ئەم دو سازی 3 میلیۆنە پرتوک لەڤر دگەژن خوێندەکارە و هەروەها مەپەرێکی جودا ژڤەکەتان دیە لە داویا پێشەنگە هێدا ئەمێ پرتوکا بکردن و ئەمێ دیاری بدن خەلکێژی و ئەمێ پرتوخانەی خۆشی پێداگرن وەشانخانەژی هەوڵددن چارە بکەن لێ ئەوژی بوێ بووهابوونێ پر زرارن ئابووری دیتنە یعنی وەک ئێمە وەک وەشانخانە پرتوکی خۆم لە دەرەوە چاپ دەکەن یعنی هەم چاپکردنا لە دەرەوە نەب سووری دۆلارە هەمجی بارکردن و ئانینجی ئەوژی دۆلارە نە ئەم تەنێ پرتوکێ گوتێن وەشانخانەیە دنجی پڕانی ji derveyê Sûrî hatine. Em bêjin ê Kurdî serê sedî nod ji Bakurê Kurdistanê tên. Buhabûna pirtûkan bêtir hatiye ser pirtûkên golê dervayê Sûrî û herêma Bakurê Sûriyê têne çapkirin. Weşanxaneyên derve nirxê pirtûkê xwe bi dolar dest nîşan dikin. Ev yek jî sedemek sereke ye ya buhabûnê. Ji ber vê yekê kitêb buhayê û em dibînin buhayê bis lê rewşa welat jî nexweş e û wek cîhat muessesat daîmê tune ne. Em hêvîn di mustaqbel yani çinî wilo hebin. Em xwedê daim tune bi zehmet kitêb dakeve. Bê daim çê nabe. Yani ême ser esasê damê em kar dikin. Mesela kutek daim hem ji bo esasata em ji millet ana ez pêncî difroşin. 50% cîna di welat giş hêst. Yani em fêda me ham şekî besît gelekî. Hin pirtûk buhabûna wan dighêje bêtirî 25,000 leyreyên Sûrî. Ev yek jî ji bo beşeke mezin ji xwîneran bi taybetî şagirtê zanîngehan û enstitûtan pir buhabe. Ji Qamişlo ham diçin Slêmaniyê ba hunermend Nûr Mihsin got keçeke Kurd e hunermend e şêwekariyê dike û bi taybetî li ser portrî yanî rûyê dêm û çavên mirova kar dike dixwaze got nîşaneke taybet di hunera xwe de diyar bike. Rêbaz Mecîd sirdana wê kir û ji me re ev raport amade kiriye. نور محسین ئەو کچەوێنەکێشەی سلێمانیە کە لە ماوەی 3 ساڵدا کارە هونەریەکانی بردووەتە ئاستێکی باڵا. ئەو لە ماڵەکەیدا ماوەتەوە و بە فڵچەی دەستی و ڕەنگەکان شاکاری هونەری دەهێنێتە بوون و لە ڕوخساری مرۆڤەکاندا بەرجەستەیان دەکات. لە ماڵەوە بەدای کاراگەڕم کارم دەستناکە و وتم بۆ ئەوەی لە ماوەی تا کارە دۆزمەوە بێتاقەت نەبم شتێکم کە ئەو بێکاریم نەبیبێتەوە ژەوە بوو دەستم کرد بە وێنەکێشان. نور محسین کە خوێندکاریان دازیاری میکانیکە هەرگیز هونەرەکەی پشتگوێ نەخستووە و لە ڕێی هێڵ و ڕەنگەکانەوە جوانی دەئەغزێنێتە ناو ڕوخساری پۆرترێتەکانیەوە. کە ئینستاگرامە شخصەکەی خۆم کرد بە پەبلیک خەڵک ئیشەکان مێبینی سەرتا بەس بۆ هاوڕەکانم ئەم کرد وێنەکان دوایەوە خەڵکی کەش لیان داوا کردم بڕیارما ئەو بەرامبەر وێنەکێشانەکان حەقی خۆمیان لێ وەربگرم. ترەوە بوو بەرەبەرە ئیشم بۆ خەڵکە کرد و هەم ئیشیشم دۆزیەوە بەڵام ئەوەن ڕێگر نەبوو لەسەرەوەی من لە وێنەکەشان بەردەوام بم بە ڕۆژ ئیشمە کرد و بە شەویش وێنەمە کێشە. لە ئێستادا کە نور بەرامبەر ئەو کەرستانە و ڕەنج و ماندووبوونی لە هەمبەر کێشانی وێنەکانەوە بڕەکرەیەک وەردەگرێت کارەکەی بووەتە بازرگانیەکی سەربەخۆ. ڕاستە وێنەکێشان لەوانە فیزیکی هیلاکم کا بەڵام منتەڵی زۆر ئیسراحەت دەکەم و هیچ شتێکی کەم ینی تەرکیزم لە هیچ شتێکی کە نامێنێت تەنها وێنەکە نەبێ و مشکم پێ ئیسراحەتەکە. لەبەر خۆم ئافرەتم حەزەکەم ینی ئافرەت بەو شێوەیەکی هونەری ببینمەوە و ئەو پەیمانمە بگەین کە ئێمە هەمومان لە ئەساسەوە هەم ئافرەت هەم پیاویش پارچەیەک هونەرین بۆیە ینی ئەگەر زیاتر گرنگی بە تاکی خۆمان بین ئەوە زۆر باشتر و خێراتر پێشەکەین. لە ئێستادا ئەو بەنیازە دەست بکات بە بەرهەمێنانی براندێکی تیشێرتی تایبەت بەخۆی کە ڕووکاری دەرەوەی تیشێرتەکان بە کارە هونەریەکانی خۆی ڕاجێنرابنەوە. نابەری خوددن کامپان و جیێ پەنابەران کامپا شەهبا لە باکووری حەلەبێ گۆبوویە جیەک ji xelkê me ya Efrînê re yê got ji malê xwe ji deverê xwe derketine lê jiyan li wê de berdewam dibe ser zor û zehmetiyên wê jî şervîn elo keçeke xwedan pêwîstiyên taybet e lê belê ticarî wê destê xwe jiyanê bernedayê hêviyê xwe jî qut nekiriye hunereke gelekî balkêş çê dike û ew hunera diyarî me dike diriya wê dijî nameya xwe dişîne ji her kesê re got jiyan berdewam dibe û ev xelkana hêjanê got bijîn kaberê xwe bidin raporta Newroz رشو تێڤێک و خودی پێویستیên تایبەتە lê zîrektiya wê di wênesaziyê da pirsî nû derbaskirine.
شروین علو کچه که عفرینیش دایک بونا خدا نکاره ببهیزه و با آخفه لیوه بوینا خواه اف آسنگ باری شکان که ایرو خواه که وین ساز نشانده ده دایکا شروین قالا دست بیکا مراقا ویده که کچوکانی داوین سازی جیرا بویه بردیل که پی هستین خود درده برینه يعني شارفين بخون دست بيكي بس بقلمي رسم ذكر فحم ما مستنى في خصن بينولي كل خصن زياتي رنگي دقو از رنگو رسم ناكم دقو رنگ باري برخو بدندكي دقو كي امارك رسم كي رسمي انسان رسم كي دست رسم كنگرك فحمه بي او قلم بي شروین لعفرینه بری کوچبری لسر دست هنشی و کارن کرد فیری و نسازیه بویه و به تابلوین خو بجداریا گلک پیشنگه هان کریه لی پشتی در بدربونی لشه با او دمک جنخشاندن قطب بو بریا کوشی و کار اردلان ابراهیم دیسا جیرا به آلی کار اره زحمتی مهنه کشاند بس دم مجدایی که بپرس کرد مگو شروین بکجان لهجه فهم دکه یعنی به حرکته اما بچعوه اما بحرکتی دسته داره و نه لیویت دناره حتیش کی فهم دکه فقوله بی قرط منو شروین مروج نبوده فهم کرد مجرد از دبیم چه تاول دگره و حتی شروین یعنی مجرد آخفتن که دکه دسته داره اشارته از تمامی جه فهم دکم د تابلوین شروین دا مجارن رنگ رنگ هنه لی د دمن داویه دا او هری زیده ایش و آزارن گل عفرینه لدر بدربون دکشین دنخشینه وکه کو بخوازه بدنگی آخه ورگرینه باندورا روشا در بدربون دمجار نوینه انشروینه ده ابراهیم وهاد بینه نه دم تولیه غیری زوروک و رسم ناکه لانه داره ام ببین قومپی سردمه قومپی برخدانه پرتشن بچعبی خود بینه پرتشن سر زحمتیه یعنی زوره دغازه و اشنه دیشه دو دلی ودا یعنی و اشکنجه دبینه دغازه و نه خود درخینه شروین عفرینی به پروپل و به کومر و رنگان و بریوان به اوینا جهونه را تاریتی رونی و رنگ جیان دنخشینه که امیده که وی هیا بباشی و کار و که یکم کسی جرابویا پشتگر سیلوا و دیلوا ده کچه کردن جباجار کوبانی هر دو جی جسترانا و موزیک حز دکن خواستن گو اوج ببن بشک جی موزیکا گو لهرمین کردی دبه و ده هندره باجار کوبانی دنگی خواه بگینن خلکی محمود بالی او راپورت درباری وانده حاضر کریه. سیلوا و دیلوا ده بهرین جیوینا جباجار کوبانی تمنی وان 14 سالن. ده سالن خوی دسپیک جیانا خواه بهره خواه دی موزیک و سترانان دادیتن. دنگ وانی شیرین و خوش مینا دو بلبلان ده دبستان دا زاروک و ماموستیان لی گهدار دکرن. و جوه دمیوا هر دو خوشکان به آلیکاریا و دستکدایینا مالباتا وان دریا هنری دا گاوین خواه آویتن. بری شرک و کوبانی بهش خودستان دا مستران بودن دوام مناطق موزیک نخوانده بود بهش خاطر استران استفاده کنن پشتی کارچینا باشه هاتم فی سال 2016 ادی هم هاتم چاده دا محبت کرد و امکت نه بش موزیک شخا از آمیرات تنبور اجیلتم سیلوا و دیلوا آمدکاری جبود تومار کرنا یکمین ستران خودکن جبلی وی یکیجی زاروکن بچوک ده ناوندا باقی خودو یا چاند و هنری دا فیری موزیک دکن هر وها د وجاندنا موزیک دا او شاگرتن او خود هنری دا پیش دخن و دیار دکن جبرگو دایکو باوی وان جبو وان دستک و مورال ددن او دخازن آستین خواد موزیک و هنری دا بلند بکن تاگو مالبات وان بوان شاناز ببه هر وها تلین خواه د ستران گالری و فلکلوری دا بجیه بکن شریبان عیشه شان مریم خواه ما پرشان حزگش خواه دیامنش چی حزگ کرد ما حزگ ما اتفاس امشي وقت وانا ببن يعني ام تريا وان راهن من دقي وقت وان بن ما حد طنبور را اختار کرد خاص فلکلور کردان جی طنبور ام بیجن اساسیات خواهنه ما امسر پروفه بون بس يدي ما دي حد طنبور شكلك ام اتفاس ام شكلك مميز دخن من كمان نختار کرد افرو 4 مهنه از كمان اللي دخمت خارج وقت ما مستقبل مالتا زارو کن سر نوتا سر سران بو سری شاگیان در کردن شقا پشتی کرونا جی او بو حجر درکت باجر ما حجر درکت
ام هات لیسا ام مکار خوات خاکن ام ناش خو حاضر دی کلیپ اگر رو دکنه سوش خو ام کلیپ اگر ان شاء الله ده نظام هر دو کچک ده حرب و نیدا به ستران و وجاندنا آمور موزیک بشدار دبن و هیوی انوان گو سال به سال خو پیش بخن و بگیجن آستین بلند و ببن ستر ده هنرا کردی دا. جبر روشا ویروسا کرونا جی لمکسیکی چیروک بیجن وی دوری خواستن گو بشوازکی نو چیروکا بگیرن دست زاروکان و کسی دن جی گو او دناوا کولانین باجارا ده دردکوین و چیروکا جی زاروکا دبیجن تایبتیج بو زاروکا جارنا سترانا جی دبیجن دا گو هنکی وقتا وان درباس ببه جبر گو پرانیا خلکی نها دمالی خودن جبر روشا ویروسا کرونا او جی تشتکی گلکی باشه کاب هفتور بری خوب دینه اندازیاره که گنج مکسیکی دماغ قدقا در کفتنا ویروس کرونا دا هاری زاروکان دکت کمجیل ببن و بوان چیروکان سردنگ بلنکرکی دخینید. Ocupación, entiendo que lo hacemos por el bien común. ام جبر ترسا ویروس مایند مالت خدا. است دیگه هم ام جبو برجمندیا گشتی ود کن. لی است هزار دکم کما گلک یازه دکری. حتی کو دیجیتال بویا همیتش اومد از داهلان. اوش هیوا بینچ وره پرسیبل گرسیا دناوا تاخین باجار مکسیک دگل مایکروفونا خود گرید. و چیروکان جبو زاروکا دخینید هندک جاران جی سترانا بواد دان تسر و خلکی تاخید پنجرین مالن خدا خرود بنداک و گهلوی بگیرن. هر وکی رو خلیو مورالس یه 9 سالی دی پنجر مالا باپیر خدا گهل چیروکاند گرید. گلکا جوانا اگر ما تشتک هبید بکن یان اگر ام ده پریشان بین ام ده کارین پیچک آرام بین. دکل هندک و زاروکین وان روژان تلفون و آیپاد و کمپیوترین خوین هین لی چیروکوان 27 سالی دوید زاروک به هفرا گوهل کسکی بگیرن. هر وصاوی دوید او بسانن او دکارن باخچن گشتی بکار بینن اگر جهفدی راوستن. هر وکی هندک جاران لونا گرزارس یا 4 سالی دیگل دایگا خود چیتا جهکی دیر و پاراسیت راوستید. و ماسک لبرخو کرینه و گوهل چیروکان دگیرن. از رو خود کم کاو چد بیجن. از دیمه پیش جاوه خو که گیانوار یه چانن. لینب تنه زاروک بیدل خوش دبن. ماریا ایلینا یا 85 سالی جی بکیف خوش بویا. او خوشی بو بچی کبتنه درست ناکد. بله هر واسا کیف و کسی جیمه جی تیند. گارسیا دو بیجید از وی کارینا کم داکو پاره اکی درست بکم. لی او دو بیجید اگر دشیانین مروی دا هبید مروف کارکی وصا باش بکد دمکی وکنو کدا بلا مروف دست بی بکد. بینرن هجان هاجی ام دچن استانبولی اف باجار مزن گوبوی ناوندک ج چالاکیان ره هنرمندین هریما روجلاتا ناوین لوی د کوم دبن چالاکی خودکن هنرمندک کرد بناوی سینور باپوری او جیلوی د جی خوگرتی و هنر خلوی د بردوام دکه رشکوی تایبت یجبر پنابری او کشچین گول ولاتی بیل ایرانی دبه و خصگو هنر خو پیشکش بک او دریا هنر خو جی چیروکا خو هم جالیه وکو هنرمند کرد هم وک جن هم وک پنابر دیار بکه من بوتانی چو جموینا و اف راپورت جمره آماده کری. باجار استانبول جبو پیشکتنا خبات هنری کاده که برفره دیده پیشبر هنرمندان اف برفرهی هم جبو موزیکجن پیکرساز و شبکارین کرد هم جی جبو نازکرن و پیشکتنا هنر کردی همان در فتان دیده. جبر وی که جبه هزاران کردن هنرمند با تایبتی جه کردن جوان لی استانبول هنکو خباتن خوین هنری بریود بن. یک جوان جه سینور باپوریه. باپوری جه شوکاره که جن کرد و پنابره که اف 2 ساله لی استانبول دیجی. باپوری جه بوهاتنا استانبول دی بیجه که جبر که تو الترناتیف و درفتین جدا تو نبو او هاتیه استانبوله. چما استانبول دوباره دوباره بلا ما که هلوجاردنیه اما هلوجاردیه که زور من لبردست نه یعنی ریگا بو من نکرات و توایی دنیا هر شونه که حسب کم براین چند شونه که زیادتر اما پاسپورتی که دیاره یعنی وضعیت چیه من حس نکم باسیوانه بکم بلام من شونه که زور نبوبتانم حالی بجرم بو استانبول نه استانبول لانی کم لباشو باشتر. لیلالیه که دن زحمتیم وی باجاری جهنه که اگر هنرمند کرد به اب یک زیدتر خویاد که با پوری جتین زمان که وک هنرمنده که جنا کرد و پنابر زیدتر زحمتین جیانه و ارتنگاریه هنه.
هذا بڵم بە ئام ژنبوون لە جغرافیادا ئاسان نییە. جا لە ئێستانبول وەک ژن نازانم هەستم بە کێشە نەکردەوە، بەهۆی ژنبوونم هەست بە کێشەیە بکەم نا. وەک هونەرمەندیش بەعام دیسان ناتوانم باسی ئێستانبول بکەم. بەعام ئەگەر من هونەرمەند بم یعنی ئەو ئیشەی من دەیکەم ئەو ناوەی بتوانین لەسەر بنین. باپۆری باندورên خراپiyên penaberiyê jê bi van peyvan tîne ziman. پەنابەربوون پێشۆنی ئیتر بەشێکە لە ژیانی من. جا بەهۆی کورتبوونەوە یا شتێکی تر و بەدڵنیایەوە لە کارەکانمدا ڕەنگدانەوەی دەبێ، یعنی شتێک کە من هەستی پێ دەکەم لێرە لە هەر شارێکەوە شتم چەندانەیەکم بەجێهێشتەوە یان لەبین دەچن. ژیانی کشێوەکان پێویستی بە تۆزێک جێگیربوون هەیە. Pêkonek û mirov di tabloyên baporî de rêcên derbirînerî ang û binavê din ekspresyonîzm bibîne. Lê baporî dibêje ku ji bilî vê nêrînan binêran dikare tabloyên min şîrove bike. Bînerên hêja li vê de em kişin dawiya bernama xwe hetanî bernamak dinê bimînin di xêrxweşiyê de li gel silav û rêzê min hêvî dikim got tenduristiya we baş be çavê we li gerek nû di nav bexçê çand û hunera rengîn de be.